Dobrodošli u emisiju U ordinaciji. Današnja tema je bol. Post-COVID sindrom stanje je pacijenata koji su preboljeli COVID-19 i kod kojih je ova bolest ostavila posljedice koje zahtijevaju daljnje praćenje i liječenje. Zanimljivo je da se post-COVID sindrom ne događa samo kod onih koji su preboljeli teži oblik COVID-19, već se često viđa i kod osoba koje su imale blage simptome bolesti. Kako se post-COVID sindrom odražava na plućima, ostavlja li trajne posljedice ili se može izliječiti, odgovara pulmologinja primarijus doktorica znanosti Marina Lampalo. Sada ćemo malo pričati o plućima i COVID-19. S nama je u studiju primarijus doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije, ali i dio multidisciplinarnog tima u bolnici Sveta Katarina koji liječi pacijente s post-COVID sindromom. Doktorice Lampalo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prvo da vas pitam, koje bolesti pluća zapravo izazivaju kronični umor i iscrpljenost? Ovako, htjela bih naglasiti da su pluća jedan od 3 organa koji su u direktnom kontaktu sa vanjskim svijetom, znači uz kožu i probavni trakt. Kroz pluća se u 24 sata ventilira znači više od 10.000 litara zraka. Koja je u biti funkcija pluća? Unošenje kisika u organizam i izdisanje ugljičnog dioksida. Pluća u biti naš organizam opskrbljuju sa kisikom. Dakle, sva stanja, odnosno bolesti gdje imamo patologiju pluća, znači izazivaju kronični umor i iscrpljenost. Kakva je veza između COVID-19 i plućnih embolija? Što se tiče plućnih embolija i COVID-19, znamo da u 30% bolesnika koji su boljeli od srednje teška i teškog oblika COVID-19 dolazi do tromboembolijskih incidenata. Zašto je to tako? Vjerojatno će biti daljnji predmet istraživanja. Ali ono što mi danas znamo je to da se kod tih bolesnika javlja oštećenja endotela krvnih žila, a samim time je i prokoagulabilni faktor povećan. Odnosno, dolazi do pojačanog inflamatornog odgovora i samim time do pojačane koagulabilnosti krvi. Ono što je bitno napomenuti su i antiviralni lijekovi za koje smatramo da imaju učinak u liječenju COVID-19 i imaju također vjerojatno interakciju sa antikoagulabilnim lijekovima, pa smatramo da je to jedan od uzrok tromboembolijskih incidenata kod bolesnika. I taman kad smo mislili da kad prebolimo koronu da je to sve ok, ako je prebolimo, javio se nekakav post-COVID sindrom. Što je to post-COVID sindrom, kako ga prepoznati i kako ga liječiti? Nažalost, danas imamo puno bolesnika koji imaju probleme, odnosno koji imaju ozbiljne nuspojave nakon preboljelog COVID-19. Mi u bolnici Sveta Katarina obrađujemo i liječimo takve bolesnike, pomažemo da se taj post-COVID sindrom što lakše prebrodi. Ali u biti što je to? Ako bolesnici imaju duže od 3 tjedna simptome, govorimo o produženom COVID-u. No međutim, ako su ti simptomi prisutni i nakon 3 mjeseca, govorimo o post-COVID sindromu. Što se u biti kod tih bolesnika dešava? Kod tih bolesnika može zaostati zaduha, može se javiti pritisak u prsima, može se javiti slabost, malaksalost, suhi kašalj, nesanicu danas spominju, anksioznost i depresija. Zaista danas imamo multisistemske simptome s kojima se javljaju naši bolesnici nakon preboljelog COVID-19. Zato još jedanput naglašavam, tu je multidisciplinarni tim u bolnici Sveta Katarina koji će pomoći tim bolesnicima da što lakše prebrode i da se što lakše izvuču iz zaista tog jednog neugodnog stanja. Možemo li se, ako i već jesmo u tom post-COVID sindromu, hoćemo li ga se ikad riješiti?
Pa ja se nadam da hoćemo. Danas, nakon godinu dana, puno više znamo o COVID-19, o SARS-CoV-2 virusu. Nadam se da ćemo naći adekvatan lijek. Nadam se da će ova pandemija ipak u bliskoj budućnosti biti iza nas i da više nećemo govoriti niti o covidu, niti o post-covid sindromu, nego da ćemo govoriti o puno ljepšim stvarima. Hvala vam lijepo. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše.